INP channel clear tu te chi bai le vek ule US lam chan chin hian benga ver lo theilova then khat chuan kan lo ning ta viawani point hanin dem thei vak po ni chuang lo US politics chan chin hi angai nom ve hrim hrima baka until ti hian khovel hian hor deuh zel mai sia chuwangin an chan chin han hriat ve zel po hi a tha hrim hrima tuntuma po kan thei ang kanon chop chuak le don nia American te chorla American te thil siam chau leiro ti thu pek po su tanita Donald Trump kan hriat rengna tur pakhat chu America first ti slogan hini ome Trump admin khan American company te chu American te chor turin adua company sarkar le mimal chung tin te po ni se American thil siam chau lei turin adu boka chuwangin Trump khan executive order mangin thupek achua chua thupek chu buy American hire American baha kan tiang nge BAHA kan tiang nge chu ni he executive order awang hian H1B le L1 visa no la tampha hle maya American company te hi American te atam theyang ber chhor tura thupek ania wangin immigrants te po an claim pha hle ni he thil hi thir dan chin hi om theyanga make America great again ti thupu ya nei tu conservative te thir na tlang atang chuan a tha hle tura angai theyang lelama thiang zau party kan ti mai ramdang mi po in ti welcome thiam em te tan chuan adik lo ve thei tho boka maro chu American te tan he Trump executive order hi a tha hle ya na po American te tan atam pha hle ti kan hria ni Joe Biden a chuan Trump thupek hi February ni thum hian a sut le ta ti hian ramdang mi tam tak America lama an chuk thlale humanga company ten mantlom te nan lo chhor thei tonga in hlo na zon a ol sam pha anga le lama chuan ram mi te hian an tur ve le thum don ani BAHA executive order hi April sang ni le som pasari atanga man tanania kum sang ni le som pariata khan H1B visa deal tu annar sakhi za som ni le pali zetina punga immigrants te kho kherna na thahle ti achiang ani Joe Biden hian dan thar kasiam lo dan thalo te khanol mai ani ti in a executive order chua chungchang a soi ve bok kan hriat theu angin US Senate member za a party pani Republican le Democrats te chuan somnga ve in senator an nei ta a hei hian thu nei na in sem som dan ati har sa devani February ni thum khan party ho tu ve te anin bia a in rem na an nei thei ta phot mai Senate President Kamala Harris tiam lovin anin za chia ani na taka chuan majority leader turzok po hi achiang lovani tundin muna US Senate hruai tu te hi kan soi ma sange President of Senate Kamala Harris ania President pro tempore Patrick Lee hi ani majority leader hi Chuck Schumer Democratic lam ania minority leader hi Mitch McConnell Republican lamani majority whip antia hi majority leader aya nuai deu thunei na nei ve fu si ania majority whip hi Democratic lamatangin Dick Durbin ania minority whip hi Republican lamatangin John Thune ani bok Senator te Trump hi kumruk ani thina election lo omle tur hi sang ni le som ni pahni November ni riat ni turani heta hian Senate seat somthum le pali alo ruak man le dona chu thei to pin anin chu le vut dona ni Senate majority leader Chuck Schumer chuan February ni thum khan Mitch McConnell nen in rem na an siam thei thu he puanga tuna chuan Democrats ten in khom hi an thunun thei to don ani chu Republican Senator Lindsey Graham tuna Senate Judiciary Committee chairman ni mek chuan President Joe Biden ana Attorney General tura aruat Merrick Garland pompui tura Democrats tengen na chu ala pom du ta chuang lova Attorney General nem nge na le Donald Trump impeachment a rual han kalpui tum hi
boru ka dik thei lovang ti in Senate Judiciary Committee a kaudu mia lovani Democrats te Senate anal zok ta sia Lindsey Graham po hian a chairman ni na hi a kalsan angai le dona incoming Senate Judiciary Committee chairman Dick Durbin Democrat Senator chuan Lindsey Graham hi a bepop veto na in pu Graham hian a chang thadu vak lowani Dick Durbin chuan ti hian a soya vandoi thak takin dan angin Judiciary Committee chairman kalani lova anni hian confirmation hearing hian ko turani Vice President wangin Senate rorel na kan la thei changania Senator Lindsey Graham hi kabiak pop angaya tun hun hi hun harsalai berchuni ti in a hun ton mek chungchang he soi Lindsey Graham ang hian Mitch McConnell hi han lulul vedeu se thatur hi nia ti chuan Senate lama Democrats te hi anmang ang view donani atar chak to lo deuh nen Mitch McConnell hi chu Republican Party tan hian atho hlok lo dewani hi hetianga hun tha in ep na hun Biden admin bei let theina hun tha an nei chung hian a in ti fel nge ni thiangzau party ta na har sat na han siam hlek hi angam tlat lo mai ni hi Republican Majority Leader Berin a leader ni na Chuck Schumer a hlan ta sia Senate hi Democrats ten an thunun zui to ang US in thana tangin Donald Trump family chu an zim huai mai ti alanga a soipo kan soingun na ro Biden administration in Donald Trump family chunga thilan ti dan hi adik zik luak vek lo tura ngaila ti chuan media lama kan mu Donald Trump at te chung kwa tran zonga thil om zong po hi adik vek big chuang lo bokanga ton nai mai khan putrama fapa Eric Trump chuan an chung ko chunga Biden administration malak dana alung oi lo thuwa soi Fox News chonaron tar langa a soi hi dik view mai theini America a hian double standard a chet na anasa hle maya ke Donald Trump Jr. Ivanka Trump Tiffany le Baron Trump te kan thil ti reng hi adik lo zong hlirin an la koi bik zel maya kapa Donald Trump an ati du lo tur tam takpo ati angin an chua zel kapa ti ningeya an pu ati ni der si lo hi atam to lutuk rorel na fel hlel hi America hian kan muwa chu ahmudu chuan an mu thei veka ahmudu lo lui hovin an mu lo mai ani van noya hian engkim mai hi kapa le afa te ti dik lo wang ti in min pu vekan tuma tuna Donald Trump hi private citizen ani chung po in second impeachment nei an la tum ram bokani hi ati US le Russia chon nuclear treaty an pot sei theita US Secretary of State Anthony Blinken chuan February ni thum khan official in United States le Russia chuan nuclear weapons treaty an lo siam chu kum nga dangatan an pot sei ti apuang kum sang ni le som pakhat khan he inrem na hi mantan ni inrem na ang hi chuan nuclear warhead hi sang khat le zanga le somnga bak siam oi ni lova nuclear missile le bomber hi zasari bak man khapani bok China hi eng nuclear agreement noya ma om du lo ve thunga adu zat siam theyani hei hi Trump admin khan tha ati lo maya China hi nuclear treaty chunga hroilu atuma ma se hlo tling man talowani kha Anthony Blinken chuan nuclear treaty chunga China hroilu tumna hi akal zel dona Biden admin hian ramri shula nuclear ral thuam khuwa kherna po Russia nen siamatum atibok Trump admin noya khan nuclear nei ram Russia le US kha anin do lek thin kha nia Syria le Iraq vela in ka na thlen le zau thin kha ma se indirect inside for ania boina lian tham achuak chui ngai lem lo hlo mai US le Russia relation kha ache hle kha nia in rem na lian an siam to pahni ngot mai anin nu do san ve via chung te chu open skies treaty le intermediate range nuclear forces treaty te khan ni ram pahni te hian he anin rem na pahni hi bo chia a anin pu ton ve ni om zia chu an pahni hian an zom thailo ve ti na ni Blinken hian Russian opposition leader
Alexei Navalny chunga hremna pek tum chungchang po soin US chuan he thila hian o chu atum nge yani ati sangni le somni pani Winter Olympic boycott tumani sangni le somni pani February nilia Beijing Winter Olympic nayani dona China ram chunga cheng Tibetan mi te Uyghur mi te Inner Mongolian ho te Hong Kongers te le ASEAN nam sang te chuan he Olympic hi boycott andua International Olympic Committee IOC nena China ram chunga Olympics nei andu lo thu an thlen heng right group te hian IOC nena Olympic hi China tanga son chuak turin an nge na China in nam thlem zok te en kol dan han en hian khovel in fiam na tel alarem velovani anti Beijing hian kum sang ni le pariat Olympics po kha lo mi khwal towa khami tum po khan soisel na tam khop mai masi IOC thu nei tu te chuan in fiam na hi politics ne na in zom na nei ani lem lova thil dang kan mertela thiang velo ti in ngai dan an siam ani oma soisel tu thi an thlop lem lovani engtin ngen ti zel don ala soi thei ri chia lovani chu Myanmar sarkar chuan FB mana khap lai lok kan hriat angin Myanmar ram chu sipain apong lak le ta chu nia mi puilam hi helna chok chuak lo tur zongin an pinu Aung San Suu Kyi chuan a fui lom mai nia thu donani ma se mi puilam hi an lung oi thei thlot lo maya ramaboi chuan sipai lam tan chance a that lutuk an hlau ve boka media mangin ngoi renga helna non violence movement chikhat civil disobedience anti mai an hoi hot me ka February ni thum zan an mani lamada riat apo khanin amani omna mun theva khuang te mani nei ang manga thom beng cheng siam tur antia an rivut vut mai ni damdoi ina thok tu tam tak an na tangin an banga sarkar na thok tam tak an bang bok an man ruwa berte zinga pakhat chu social media Facebook hinia hei hi pumin ong hlain te lampo hian an rekar maya ti chuan voin February ni li hian sutin anti mai hetiang lama mo phurna nei tu chuan thu chwa asiam ta a mobile le internet provider te chu social media FB nili chung February ni sari thleng chol ri turin hriat tirna thupe order a chhuat ta ni hei hi media then khata chuan cholkar khat chung ti ani a order chua en hi chuan February ni sari zandar som pakhat le minute som nga le pakwa thleng ani a te chuan FB chutia direct a man a thei lo ta ka chuan mi then khat chuan VPN mangin an ti chun zom zel thauta a hemi chungchang po hi February ninga a en non an tum le mek bokani Myanmar kan zau na thak kan chana lo thlir tu te hne na he thil chin fel dan ol sam te kan an soenge mitam zok chuan in hremai thei zoka ala hrelo te tan kan an ti mai ania ama sign Google Play Store atang khan VPN pakhat khat kha han download phot ula VPN ti hi virtual protocol network ti na mai ania Play Store khan free download tur tam takom khang zinga khan alo mang to ten comment an pek dan le a that lo level an pek dan te kha han en kual ula mang tu tam berle mang tu ten tha an ti ber kha in download to panga kha VPN khan inin hlia khuanga du to kinin mang thei thodon nia ala hrelo in om palin kan soi mai ni chu